So benithanda ukuthi sike sizoncokola nje sijonge izinto ngenye indlela cause ezinye izinto zi-end up zirecognize ko-oversea. Ezinye izinto kade nijonga nje la kwa-TikTok nijonga napha kwa-YouTube. Ezinye izinto zi-end up zirecognize ko-oversea. Sengathi apha eSouth Africa asinabo abaprofeti. Sengathi apha eSouth Africa asinabo abantu abenza izinto zenzeke. Mina nifuna ukuthetha inyani guys, it's because of i-support andiyitholi kuna. I-support andiyitholi, I think eyo ngenye yezizathu eyenza ukuthi ndingabikho ko-live kakhulu. Ngenye yezizathu eyenza ukuthi ningabikho ko-live kakhulu. It's because of i-support incinci guys. Like umzekelo even manje sinama-likes amancinci and kuzokhuluma umprofeti. So ngenye yezizathu eyenza ukuthi ndingabikho kakhulu lapha kwa-TikTok. Ndiyabonga ebantwini abalayikhayo njengosisithembi. Ndiyabonga kakhulu. Guys, ndingumprofeti bafowethu. Kungenamuntu ongazikhuluma. Ndashalenja izinto zepolitiki, kungenamuntu ongazikhuluma. Kuthethiwe ngecase ezifana nezikaSenzo Moyiwa but amandla ukuthi uSenzo eya case iphele kaSenzo Moyiwa awekho. Kusimba kuphela onamandla okwenza izinto zenzeke. Kusimba kuphela bafowethu. Uyabona, because of nizokhumbula ngesikhathi ndingena icase kaMacingwana. Ndayithetha ukuthi kunezilwane and futhi babe khona abanye abantu abazibonileyo izilwane. Ukuthi lento lena seyingenilwe ngabantu abathweleyo, seyingenilwe ngabantu because of uthuka wonke umuntu. Ofisho abanye abantu bazokuthatha ukuthi confused. Abanye abantu bazokuthatha otherwise because of abaka-understand usayiqala into yakho. Uyabona. So nami ndakhalala ke bafowethu because of ulive wami anithanda ukuthi nithindenza ulive ndikhuluma ngento esijulileyo. Akuna movement ekubonisa ukuthi ngu-live. So anithandi bafowethu, ingakho ninibona ninqabile. Ukuthi iziprofeto zinqabile, hayi ukuthi iziprofeto ziphelile. Cha bafowethu. Azonitshela nje but uTikTok ndiwuthanda into eyi-one, unicreatele friends from Limpopo, all over almost. So abantu abaclose nami abakhona ukukhuluma nami ko-WhatsApp angizibabiza ngamagama. Bayazi. Uyabona, so ukuthi uSimba like ninendlela ezininzi bafowethu, like ndiyakhona ukuthi nilale kwesinye isikhathi nje nivuke ekseni ndenza imali serious because of his prophet oninazo. Like nginganibonisa iproof from izolo. Uyabona ne? Yenza kanjani le mali? I have to ukuthi Bofman sosendiyithethe lingathetha ama short kwenzela ukuthi nini understand ubani kahle kahle nithetha ngantoni. Ayenzeki noba kubani and nami andikakayenzeli abantu. Uyabona? Andikayenzeli abantu. Umuntu anganifoneli for now but ngizonixelela nje. Mawune power ufana noSimba. Umzekelo mina nine power kube sekuba nabantu ochola ukuthi mhlawumbe ukusebenza idlozi lakhe. Kube sekuba nabantu abathwelene ngendeva enye testimony omnye umfe ekhuluma othwelepho befuna uncedo actually bengayo testimony. Kwe-channel lezi is just ndiyazilibala ezi-channel. So ekhuluma lo mfolo ukuthi uyakwazi kusho ukuthi i-first time after ethwele ke sithethe ngalo athwele i-first time ukuthi aqala ukwenza imali meqeda ukuthwala. Kusho ukuthi into yakhe bembonisa inamba zelotho, sorry inamba ento zama kuthiwa intoni lama gambling. So waqale wenza 2 million. Uyabona? So ipower yami, I have that power yokuthi like create imali. Like nganiprovela if anyone angacomment athi Simba cause provela ukuthi
uziwina njani ezibetway, uyiwina njani casino, but anikakwazi ukwenzela umuntu. Uyabona not ukuthi aninapower yokuyenza because of seyenzekile kimi. Mina indlela enikwazi ukuzelapha ngayo nomunye umuntu ndiyakwazi ukumelapha. Indlela enikwazi ukuzicebisa ngayo kanye ukuzinikeza imali nomunye umuntu ndiyakwazi ukumnikeza imali ngayo. But lena ndisafuna kusho ukuthi akuyonto engathi ndihlanganisa u1 hlanganisa u2 for omunye umuntu. So kumele isebenze like enough apha kimi kube ngona ndiyisherela abantu ukuthi uvuka kanjani, uvuka soyodlala ucasino ufika uwine. Akunalakhi bafowethu, ayikho into ekuthiwa inhlanhla kulento. Ndifuna nje ukukuxelela umfana lona ukhulumile ukuthi emva kubethwele uye wathola imali engango2 million. Akuyonhlanhla eyo, but ke ngenye imini ke sizokhula si understand. But bengekho lapho ke bafowethu ke benisakhuluma ukuthi ungasupport life baka Simba. Guys, iSouth Africa kwelinye side niyayihlaza bafowethu. Sineqhawe elifana noCredo Mothwa. Sobiza umuntu endimazi kakhulu. Bakhona abantu abafana noSosobala history yakhe andiyazi kakhulu, but uCredo Mothwa nangona ngikwazi umbiza kahle isename, history yakhe ndiya okudala eshonile like iminyaka, but uSosobala angabikho deep ngehistory yakhe, but ndiyeva ukuthi liqhawe naye. But one thing endayithanda ngoCredo Mothwa kusho ukuthi ebene power guys, ebene power futhi emangazana, not ukuthwala. Mina nithwalanga bafethu ipower, bene power nje emangazayo. Uyabona, anithwalanga nje ipower because of umuntu othwele uyavakala nomuntu ongathwalanga, but umuntu onepower ngenye imini nizoyichaza, but anikafuni uyichaza manje senesizathu. Kunabantu abanejealousy bafowethu. Kunabantu abathanda ukutesta ngemithi yabo ukuthi awuthi ke ngiteste ngemithi ndenzeni. Uyabona, anikafuni uyichaza kwamanje, but nizoyi-understand ipower. Ipower ihamba nedlozi. Ukuthwala usuke uphumile edlozini. Uyabona, so mekuqala kusho ukuthi into endiyivileyo kakhulu futhi yanikhathaza because of izinto endizaziyo. Mekuqala ukukhulunywa ndiva ko-oversea, ndiva kwamanye amazwe abantu baloko nje bezigiva ngeSouth Africa from America, and ngabantu endibona ukuthi banepower, ngabantu abanama-gift abanye. Uyabona, ngokuhlukahlukana kwabantu. Uyabona, because of kunendlela zokudonsa, asidonsi ngokufana. Uyabona, so bekhuluma ngezinto ofishe enzaziyo ukuthi ezizikhona and izinto endihala uzisherela abantu, but abantu abekho kwi-focus. Uyabona, abekho abantu kwi-focus. Even namanje awufeel nokuthi ngu-live 100%. Cabanga sihleli nje ku-209 wama-like, abantu abanye bathi asive into oyikhulumayo, funa kuhlale epointini. Mawungena data linda ama-short video. Ngithanda ukuthi after live ndiposte nje short video, linda i-short video into ekulingene because of awuna data, ungasijahi la ukuthi funeke senze ngalendlela ofuna ngayo. Unganijahi kwi-live yami. So enye into enikhathaze kakhulu because of le power lena mina kusendimi bafethu umuntu onayo futhi almost emhlabeni wonke, like because of anikaboni umuntu onale power eninayo. Umacingwane xa nithetha lana abantu abaninzi bebethatha ukuthi ndiyabheda, bebethatha ukuthi ndinjani, and ayinguye kuphela ndasho ukuthi uNandi ikhipha 150,000 because of ndigaranti power yami. Ndikhipha 150,000 ukuthi umuntu othi yena angamkhipha uNandipha noba kungomthi noba kungantoni because of ndi understand ntoni ipower yami. Hayi futhi bangena ozakwethu. Uyabona, ngoba vele uSimba vele ngumuntu wabantu nje. Uyabona, vele aniguye kwamngane onenhliziyo embi mina shema, anjelasela abantu. Bangena ozakwethu futhi bathetha and banifonele esayidini and baba honest most yabo. Abanye ke because akhona oyi1 wasondelayo,
Cabanga ukuthi nizokhumbula xa ngike ndenza i-picture efana nale. Sawubona mkhulu ungadlangahla. Sawubona khehla lami. Ngicabanga ukuthi naye bekhona kwesasikhathi. Ngifuna unibonisa nje le picture kwenzela uba nikhumbule nje kancinci xa nizokhipha 150,000. Like yambi inikhathaze bafowethu ningandiva kakubi lento because of le power nayo and ngidinga nje kuphela isupport kuna nifuna imali kuna. Ndifuna nethi support. Imali nizondipha xa nifuna. Le picture nisayiboni manje. Ndifuna unibonisa ukuthi lento nikhuluma ngayo anixoki lana. Ndisabheka le picture guys andiyifumani le 150 kade ndinawo manje. Okay, masiqale ngale picture lena mhlawumbe abantu bazo understand. Xa nikhumbula kahle mhlawumbe ndenze ulive niposte le picture abantu zabe khona banenhlanhla vele nabanibona namhlanje kuse right nisazonibona. Xa niposta le picture bafowethu icase yalomuntu lona idonse 4 years. 4 years. Kule 4 years lena ndafika njengoSimba. Zakuphela even 30 days ndakhuluma. Ndabe senikhuluma ngoNandiphi thina nibonisa uNandiphi enikhuluma ngabanye. Abantu abanenhlanhla abathi abamazi. Ndifuna ukukhuluma nabafowethu ekudala ndinabo like from last year. Nabafika abase right nabo nje. Ndifuna unibonisa ezinye izinto guys ukuthi xa ninganikeza ipower ngokwenu ukuthi naye le picture le. Ndakhuluma ngalentokazi lena. Ndathi bafowethu andithi nithi amandla kaSimba akasebenzi. Iyanikhathaza nyani indaba kaNandiphi abafowethu ikhulunywa even nabantu abangenamoya like abangenaso isiprofetho from overseas nakwezinye indawo. Ndanitshela ndathi ukuphuma kwamacingwane uphume ngepower yami. Ndabe sendinicacisela ukuthi kwenzakale njani kuze omkhulu kamacingwana emfunela uncedo umacingwana because of ningumuntu wakwaSpirit. Ndingumuntu wakwaSpirit but ndisaphila apha emhlabeni ndizalwe emhlabeni. Ingakho nisithi everyone ophilayo owaphila before but anifuna ukuba kwezo kwamanje. Ndakhuluma ngale ntombi lena after abantu beqinisha indaba kamacingwana ukuthi umacingwana usizwe inyanga ethile esebenzise umthi kwasha kwacima ndathi akunanyanga esebenzise umthi. Uthabo Bester ndiyibeke straight bafowethu ndathi umuntu othi usebenzisa umthi angeke ayinqobe indaba kaBester. uBester already ndiyithethe nje nibe straight ningazi ukuthi uTikTok uzoniblocker or what. Uthabo Bester uthwele. Never emntwini othweleyo usebenzise umthi. Yabona? Emntwini othweleyo usebenzisa umthi. Emntwini onepower, emntwini onesithunywa. Emntwini ngokuhlukahlukana kwabantu bakhona abantu ongabasebenzisela umthi. Bakhona abantu ongeke ubasebenzisela umthi. Bakhona abantu ongabasebenzisela umthi, bakhona ongeke ubasebenzisela umthi. Kufana even abantu abathi basindisiwe, abantu abathi banoJesu bona indaba okudlala. Abantu abawubasebenzisela umthi. Ngoba umthi abawuphathi ixesha elininzi umthi abawusebenzisi kakhulu. But anifuna ukuba kuyothisha ingeyo. Yazi ndithe xa ndiva le ndaba lena siyabonga kakhulu sisithembi guys lokho esikhuphulile andazi ukuthi nikhuluma naye kuphela and the more like ngithene kamandla uYouTube wami kusho ukuthi usamile bafowethu na usamile because of benjongo ukuthi because of ndisawuqala uYouTube ongena data une right yokuphuma bafowethu ongena data nje une right yokuphuma. Uyabona no feel ukuthi akafuna ukuhlala une right yokuphuma. Uyabona? So uYouTube wami
kusho ukuthi ndisawumisile YouTube because of basablockele le ndawo leyo kunibhatala because ndifuna ukuthi banibhatale for imisebenzi yami endiyenza kwa YouTube. So ndisawumisile andiposta ama-video la khona benthi ngiqala ukuba serious kwaba nenkinga ukuthi uYouTube awuzukhona ukubhatala. So ndathi no khawuthi ke ndimise kancane. That's why abanye xa begiya kwa YouTube bathetha ukuthi ngabo bodwa banele power kwasha kwacima. UNandipha ndishilo ukuthi akekho umuntu ongathi yamkhipha eSouth Africa ngaphandle kwaSimba. And ubheka ama-video enziwa ngoThabo Bester. uThabo Bester almost bamcreator as a superhero ngoku. Bamcreator like enye criminal nje. Kusho ukuthi ezoba kwi-icons ngendlela enziwa ngayo. Because of uthwele. Ngeke umelane noThabo Bester ungathwalanga ungena power. uThabo Bester ufuna abantu abasindisiweyo ungenani. Namhlanje nje ke ngithethe izinto zibe straight. Uyabona because of bayamazi uSimba. Bazoyikhumbula into endiyithetha. Ezinye enizithethe emacaleni khani ngezino. But ezendizithethayo abantu bayazazi. Yabo. uThabo Bester ufuna uhlobo oluthile le level. Ngizokuphendula babuvini. Ngizokuphendula ndiyabona kwesibini na ngathi ubhali bave kwesithathu. Ngizobuyela kuwe Khehla. So uThabo Bester ufuna abantu abathile aba very special not abantu abadlalayo. Kunenkinga bafowethu. Yabona mekufika uJesu ecommanda iyagu ngenye level yepower ecommanda iyagu ebeziphoze bekunamadimoni ebephozese abantu. Omadimoni wakhipha wafaka kwiyagu. Wathatha iyagu uJesu wasiphose elwandle ezikhomanda ngenye level yepower. Yabo eyonto eqondiswa ngomuntu umthi siyawazi yasebenza bafethu kodwa usebenzi kakhulu. Kunento engayi-understandiyo. Yabona umzekelo ngeke niphe kancane because of le power lena anditholanga ngobuphukuphuku. Le power le kusho ukuthi kunezigaba kunezinto endlule kuzo ezibavele singabantu sidlule ezintweni. Yabona mawuthwala into encinci nje. Yabona mawuthwala kusebenza umthi. Abantu abathwele bayayazi into endiyithethayo. Xa uthwala umthi usetshenziswa nje phana pha. Akusebenza umthi mawuthwala. Because of uyolanda into yokuphila. Ingakho befocusa kwinto yokuphila bayibiza njalo. Uyayibona njengoba nami lisithi landi kwa power landi kwe level. Bona bathi yinto yokuphila. Kusebenza yona. Umthi awusebenzi kakhulu ubheka abantu abathwele abathi bathwele nyani. Ngokubabone begijima inyanga zonke. Ngeke ubabone because of kunalento le bayithembileyo. Kunalento bayazi ukuthi iyasebenza lento. Abathakatheki nakancinci abantu abathweleyo. Nakancinci. Akunamthakatho odlala emntwini othweleyo. Yabo because of kunalento esebenzayo emntwini othi unomthi obabheke imost yabo baba nenkinga ezininzi. Because of basebenzisa vele umthi basebenzisa idlozi kwesinye isikhathi liyathwetyula kwathini yazibona zonke ezando but at the end liyawina ngoba vele nepower ngenithethe ukuthi umuntu onedlozi uyawinwa. Liyawina at the end noba ngeliphi noba ngela kwabani liyawina at the end. Ngoba vele ngeke nivumele abantu abagangayo. So bafowethu cela sibambisane guys. If unyani niyamthemba uSimba, if uSimba into ayithetha kuni iyavakala, if uSimba wenze izinto nazibona or uthethe into enizibonayo zisenzeke. Ingakho mina benisithi anifuni ke ndikhulume ngabantu ithi isikhathi sokuthi manje manikhulume nawe inkinga zakho. Mina nikwazi ukukhuluma nani bendikutshela ukuthi ugogo wakho kwasha kwaca. Mina nikwazi ukutshela nje straight inkinga yakho ukuthi
njengangoku usuke endlini wathi uza kusimba usukela into ekanje masifacane nondwe anikaze bafowethu ndathi even nasecaweni bandazi anikaze ndithi ndiprofetha umuntu nibe nisithi hanga ugogo wakho ovalileyo ukuthi ungeqe endaweni ekanje anikwazi ngoba ndiyazi ukuthi sometimes kuyenzeka kuba usuke uhlushwa zizilwane endlini usuke endlini mhlawumbe ufuna umsebenzi usuke endlini ufuna ukuphakamisa ibhizinisi usuke endlini mhlawumbe ufuna ukuzoba ususimba mhlawumbe uthi hayi awuthi ke ninikele nje noba ngantoni kusimba there's umzekelo you understand awusuka ngendlini because of kunogogo wakho okuvaleleyo awusuka ngendlini ngezo issue yangenyimini issue yangenyimini so into bengisazoyisho kuni ukuthi bafethu yabona nangoku if benini-support eshaphu nisathetha ngoNandipho wasekuqaleni uNandipho indaba yakhe besizoyiwina ingakho ndathetha ukuthi mina xa ndithetha into hayi ukuthi beyivele izokwenzeka ndithetha into bengeke yenzeke kusho ukuthi uSimba ngumuntu onjalo ndithetha into ebeyingeke yenzeke kwabathi abanandleba beva ndasho futhi ndatheka ekaNandipho nizoyimisa into ngabomu bakhumbula abantu beku-live bebona le picture njengibisona ndasho ndathi indaba kaNandipho nizoyimisa nje ngabomu ndibheke ukuthi kuzokwenzakalani because abantu bacabanga ukuthi xa ngiqala nithi ndiyaprofetha maybe ndigugule something maybe okanye kukhona apho ndiye khona kwathini or ndihambe ndohlola ndathini ayikho ndwe ayikho ndo so uYouTube into engizoyenza ndizoshintsha i-account kwa-YouTube ngicabanga uba ngizoshintsha i-account because le naye bafowethu ayifuna undibhatala of which i-information engizophisa ngayo ndifana nomuntu mhlawumbe othi ndenza umzekelo ninamathenda guys ayabona ndifana nomuntu othi mhlawumbe uthole ithenda and njengoba ethole ithenda akahambe etshela noba ngibani secret so ningumuntu ofana nomuntu onjalo but not kuyithenda yabo mina ndikhona kweliside le-power ndikhona apha ekuncedeni abantu ndikhona la ukuthi into ndiyicommand ukuthi ibe yilento le abantu abayifunayo or ibe yilento le ndiyifunayo eyo power ndinayo yabo wonke umuntu une-story guys behind mina mongabona i-story sami nabanye abantu basazibuzana namhlanje basimba ufike njani la ukhona usedlule njani indoda usedlule njani ofishi nambheke inhloko phansi ndiyaphambili nithi uNkulunkulu nibonga eyonto encinci onipha yona nibonga onto encane onipha yona yabo ngoba nami at the end ngomnye umuntu but xa ningavuka ngomuntu okwesinye isikhathi noNkulunkulu phela naye before ezokwenza into uqala ajonge yonke into past yakho ifuture yakho ipresent ajonge inhliziyo yakho yabo phela xa ningaphatha amabhiliyoni mina angeke nibe nesikhathi sokuthi nizohlala la kwa TikTok nithi nizokuncokola nje nethi so is better ngonisebenza nzima namabhiliyoni angeke ndiyenze uNkulunkulu akambe but uNkulunkulu moyijonga naseBhayibhelini uyasho ukuthi ngenxa kabani ndizowusave umhlaba ngenxa abaprofeti bami ndizowusave umhlaba ngenxa yomntana nami ndingawubhubhisa umhlaba kuNkulunkulu ophilako ipower ke yabo ingakho nikhuluma mina izinto ndinguSimba hayi ukuthi wonke umuntu othi unepower yena ucabanga ukuthi ukhona ukwenza into yenziwa nguSimba eyami ipower yomuntu nomuntu different umuntu nomuntu unepower yakhe different ukuphiwa sifane singazalwa lesi njengoba sikhona lana sifew khona lana sizalwe ngumama oyi-1 sizalwe ngutata oyi-1 umuntu nomuntu mase sikhula umuntu nomuntu unendlela yakhe nakwaspirit kunjalo bafowethu but umuntu xa yenza kahle makanconywe makaboniswe because at the end of the day mina ndingumuntu bafowethu at the end of the day ndingumuntu yabo ngoba if abantu abani-appreciate if abantu abawubona umsebenzi wami
ngoba engikwenza ingakho ngisithi anifuni ukuthi ngisiza abantu straight, ngifuna ukusiza iSouth Africa yonke. Ngifuna ukusiza abantu abaveleleyo kakhulu njengabantu abafana noNandipha, because of kwenzela ukuthi naye umuntu xa isiza kuma angamane sithi Simba izokwenzeka lento Simba kwathina. Anifuna abantu abangabazayo, ngoba noNkulunkulu akafuna abantu abangabazayo. Yabo, ingakho kuPeter sithi elwandle athi Peter nyathela kulamanzi uzohamba phezukwayo. Yabo, so indaba kaNandipha nansi ayenzakalanga, and bendishilo ukuthi uNandipha beningazumkhipha ngoba vele ebevele ezophuma, ndizomkhipha mina ngendlela yami. Yabo, uNandipha bafowethu momjongisisa kahle lo mntana lona ukwenzile ukungcola, ngoba icourt yona ndawo ifuna sihloniphe nyana. Yabona, ukwenzile nawe uphumile endleleni, but momjongisisa ufana nomuntu ogaxeleyo, because usetshenziswa ngumuntu owaziyo ukuthi yena ufeze eziphi inhloso. Ngoba zibuza ukuthi abo best ekwakubulala, killing and after killing, ukubulala after ukubulala, ukubulala after ukubulala, chitha amagazi wenzani, and into zakho ya excel. Yabo, mase qala strike ngokuthi hayi usefuna ukwenza izinto ngendlela yakhe, wagaxela. Yabo, so abantu aba-understand ukuthi why uSimba ngo-2023 ekhiphe 150,000, why uSimba esithi yena ngamkhipha nge-1.5 uNandipha, or ngamkhipha nje mefuna. Yabona, so izinto zisebenza nje nethi kanje ke bafowethu, lento kuthiwa ipower isebenza kanje. So indaba zikanje ke bafowethu. Siyabonga kakhulu kusisithembi, siyabonga kakhulu usisithembi usilayikhele namhlanje. Benithi bafowethu nizonivezela elinye iside lami, interested nami ukuthi everyday nje ke nizakhela ubuhlobo nani, sibone ukuthi kwenzakalani. Yabo, cause like andazi bangayibe kanjani, but nje bafowethu nje ngaba kuhle ukuthi nje sibe sisivaneni, kube mnandi, ningabe niqhathwa ngabantu bonke. Yabo, abantu abambi exoka ngoSimba ngabantu ochola ukuthi abanaki even namadlozi wabo, ngabantu abangafunwa even ngamadlozi wabo. Sekhona nje ufake insimbi ngoba okanye mhlambi uyilento ayiyo yokuzenza inyanga, omnye isangoma, omnye, uya understand, ngoba vele into owayenziwayo, but akasekho lapho, yena segijimisa imali. Ujongobani ukuthi uzobaqola kanjani, uzothini. Ndithi kwinyanga vulana amabhizinisi noba incinci guys, noba incinci, vulana amabhizinisi. Moya inyanga usisangoma na something ezokuphilisa, kwenzela ukuthi mawungena ebunyangeni okanye usenza lento yakho uqhubeka nomsebenzi wakho, ungagijimisa imali kakhulu, ngoba imali inenkinga, imali yabantu. Ingakho mina ungeke undive kuthiwa niqole umuntu, ngoba xa nithatha imali yomuntu ndiyanyaniseka, and xa ndikubona ukuthi yanibhayizisa noba sendiyityile imali yakho ndikubhatala same time, because andifuni into kusasa ezonithatha ibindibangisa into ezininzi. And umuntu oxoka ngami mna ngizokugijimisa, ngizokufaka ejele ngenkani, ngizokufaka ejele ngenkani. Andifuna umuntu oxoka ngami, but ndifuna umuntu othi mina ndimthathele imali uright xa ngaba esiye emaphoyiseni athethe andivulela icase, usuke right kakhulu. Even uNkulunkulu usuke embona, nepower usuke umbona, even nedlozi lakhe nedlozi lami. Andihambi nditye imali zabantu. Phazanyisa khuthaza guys, ngizonenzela imiracle engakaze nayibona abafowethu. Ngizonenzela imiracle engakaze nayibona, ndinibonisa ukuthi uNkulunkulu kahle kahle ufana nomzali ozela abantwana abaninzi,
omnye xa ikhulu ufuna uba ngudoktor, omnye xa ikhulu ufuna uba liphoyisa, omnye xa ikhulu ufuna uba sisangoma, omnye xa ikhulu ufuna uba inyango, njalo njalo. Uyabona? And wabenza futhi ukuthi amandla abo angalingani. And ngenye imini umuntu kuzosho yena. Yabo, mase kuphela ubu-selfish, umuntu uzosho yena. Umuntu uzosho yena. So izinto zinjalo guys. Xa ningisupporta nje kakuhle, inkinga zenu zizophela. And izizophela inkinga zenu indaba yokudlala. Sometimes abanye ziphele just uloko emamela ivoice yami. Omnye ziphele just because of uloko enibona. No TikTok abo o live angikaze ndambona lo muntu even aku TikTok. One approach ngenye imini. Anmazi this person kakuhle. Anmazi. Wathi Simba wathi bhuti ndikuphuphile and niphuphe wena. Ndamtshela into enye ndathi yazi unenhlanhla. Mina ndihambe niphupha noba ngibani. And angeke uniphuphe nje. Ngithinga ukuthi nisetshenziswa ngabathakathi or something, ngeke uniphuphe ko level. Eyami level iphezulu kakhulu. Very very high. Ndathi unenhlanhla. Wathi why uthi ninenhlanhla? Ndambreakela down in details ukuthi xa usukuniphupha usungumuntu okanje nakanje nakanje, okanye nisuke ndikusiza ngento ekanje, okanye nisuke nisenza into ekanje. Ngusimba but ezonto unbreaking ngazo. Unbreaking ngazo. Unbreaking ngazo. Yabo. Ifana lento lena noba ungathi uphupha abantu abafana noShemba. uShemba kambe ephupha noba ngibani. Bazokutshela abantu basekuphakameni. Anicawe ekuphakameni. Ngakudala nayibona iMinazaretha la. Yabo. Olihanyana ayingobantu hamba waphupha nje. Ngakudala nabona amabheja apha nabona ntoni. Yabo. Ukuthi nitry ukuthini. Kunabantu abathile. Kunabantu abathile empilweni. Yabo. So cela ukubuyela pha ku Budvini. Sike sive ukuthi uthini. Umncube siqale ngaye. Uthi ubuyile nalembuzi yakho khehla lami. Nikhona Mncube. uBudvini nangu sithi mkhulu ndiyangena ngoku qha ndiva angathi uthetha ngokwazi ukhipha umuntu osejele ndidinga olosizo. Ya mawufuna ndikhiphele umuntu osejele ngicela ukuthi undithinde kusasa ngo9. Ndizomkhipha khehla ndizomkhipha. Andikhathali icase yakho ukuthi inkulu kangakanani. Andikhathali ukuthi wenzeni. Mase ndidecide. Uthi futhi uBudvini pha uthi babusimba uyakwazi ukhipha umuntu osegwetyiwe. Umuntu osegwetyiwe andithi kwesinye isikhathi uyenzelwa nama favor xa iziphethe kahle kwasejele. Kuyenzeka but into mase siyisebenza ke ikhona sizoyikhuluma kakuhle. Mase siyisebenza phela uNandipha ndifuna umkhiphe wena Budvini engakagwetywa because of ndazi ubu-innocent bakhe. And one thing endiyirealize leyo ko-oversea abantu ungathi apha eSouth Africa sidomo, abantu bangaphandle bayabona ubu-innocent bukaNandipha. Uyabona? So sinomuntu ofana noSimba, ake sisebenziseni lento kaSimba. Ndithi uthi ukwazile ukukhipha umacingwana and wabesethetha ukuthi ndiyayivala ukuthi ndiye phambili senizobhatalwa. Andike ndinibonise ngoNandipha nizokwazi ukunibhatala mhlambi ke after uNandipha if unayo neneli njalo. So sifike la sifuna ukuya khona but at the end sizofika. So usisithembu uthi network yakho ashu guys ndiyaxolisa ndiyeva usisithembu ukhala ngenetwork ithi nishintshe indawo.
Ngisafuna ukushintsha indawo, usisithembu ukhala ngenetwork. Usisithembu ukhala ngenetwork guys, ngishintshe indawo ngoku, so anikho ukuthi ndiyavakala. Anikho ukuthi ndiyavakala. uButvini kusasa, uButvini guys ndikwenye iroom, so iroom yabantwana anikho ukuthi nivakala kahle. But abekho lapha eroomini manje. Uyasho usisithembu uthi uyavakala bhuti, enkosi. Ngicela ukuthi uButvini kusasa ngo-9 anithinde. Ngicela ukuthi kusasa ngo-9 uButvini anithinde. Ndizomkhiphela mina lo muntu lona. Hayi futhi angeniqeda isikhathi eside, cha. Ayidingi isikhathi eside. Somkhipha noba segwetyiwe. Somkhipha noba segwetyiwe. Phela ndithi ndiyasho ukuthi into endiyaziyo. Kenzeka kuba mhlawumbe iyona ndlela uNkulunkulu afuna ukubonisa ngayo lento lena. So indaba zinjalo guys, and abantu esenibasizile because often bancedile abantu abaninzi. Because often bancedile, umuntu ofuna ukuvela ukuthi uSimba undenzele 1 2 3 but aniphoqi umuntu. Kube into esuka enhlizweni yakho because ukhona omnye kwavela even la kwi-comment futhi wakhuluma ngami. Umuntu esendimncedile mefuna ukuvela kuma social media ngendlela ofuna ukuvela ngayo, ndiyakukhulula ukuthi ba free. Ndiyakukhulula ukuthi ube free uvele, kwenzela ukuthi abanye abantu bayazi inyani, abanye abantu bayiva inyani, yabona. Ningaloko nikhuluma ndiyi-1 kwesinye isikhathi kube ngathi uSimba ayidecent data. So bafowethu njengonisho ukuthi into nje esiyidingayo la eSouth Africa incane kakhulu isupport. Incane kakhulu isupport. Isupport xa ninikeza nje kakuhle, ninganijahi bafowethu, ninganijahi because of yabona izinto ezi-public akuzonto ezincinci. Xa sikhuluma ngezinto ezi-public akuzonto ezincinci because everyone uyabona. Yabona. Kumele ukuthi nami into xa ndiyenza ndiyiconfirme kwelami side. Ngoba into nento iqala iwinwe phi kwa spirit before imanifesta physical. Yabo. Mina nikholwa konto ukuthi into iqala iwinwe kwa spirit before imanifesta physical. Before impilo yakho izomoshakala, kuba namaphupho aphuphayo. Kuba namaphupho aphuphayo. Before impilo yakho izolunga, kuba namaphupho aphuphayo. Before uzothola wamsebenzi ekudala ufuna, kuba namaphupho aphuphayo. Before business uyenza, kuba namaphupho aphuphayo. Yabona. So bafethu qalike ndithi nje ukuthi iqhwi kancinci but anducima live, ngifuna nje ukuthi ndenze something kancane after nibiyele nje lapha kwi live.
Okay bafowethu, okay senibuyile. Senibuyile. Asikese. Okay, senikhona guys, senikhona. Yeah, senibuyile. So asikese. Kunjalo bafowethu, kunjalo. Ingakho bengisithi eyona nto ke kusho ukuthi efunakalayo ukuthi yilena nje kuphela le support ukuthi senze sure ukuthi uSimba siyamsupporta kwenzela ukuthi ndikwazi ukuthi ndinqobele into ezifana nezi guys. Akuzizokuphela ke into engathi ndiyakwazi ukuzenza but mina ngithanda ukugabisa ukuthi ndenza 1 ndenze 2 but le kaNandipha abafowethu intashile guys ngendlela intashe ngayo intashile but yokwenzela isense ngenye imini if ayika kwenzela isense indaba kaNandipha abafowethu because of ezibanithethe ukuthi ba try ku story sika Thabo Bester basise kwi icons. Nizokhumbula xa nithetha ngento ezifana nezi dithetha ngalomfolobe ekade actor phofu lo mfana actor uShaka Ilembe because of ne movie yakhe lebazoyi release le Shaka lena still kusenguye uShaka lo mfana lo. Nizokhumbula nikhuluma ngecontract yakhe. Into ezifana nezo zizinto secret indaba yecontract. Icontract yaziwa ngabantu abaxelelayo nawe nomqashi. Nizokhumbula xa nithetha futhi ndisela nje kwa entertainment kwizinto mhlawumbe kanye sizifunde emaphepheni sizibone ema TVini simixa zonke zama case court ezama what. Nizokhumbula xa nithetha ngeThe River enithethe ngayo ukuthi iThe River ibroke not ukuthi iphele ngenxa yokuthi or izophela because benikhuluma ngento esazokwenzeka. Not ukuthi iThe River izophela because of ayisena ma actors or ayisena script or whatever ento bazibhalayo ukuthi bazosibonisa zona because of yonke into iyabhala phela kwelama drama. Uyabona? So iphela because of ba broke. Ngicabanga ukuthi yona ndikhulume I think bekuna almost a week before bengave kuyi 2 weeks before iThe River kuzophela ngayo and out of nowhere iThe River guys beyishaya under carpet and bayikhiphe under carpet because of iThe River ithe xa iqala ukufika yanyakaza South Africa. Xa kufika iThe River inyakazile eSouth Africa abafethu and irulwa ngumfazi producer yakhona abayibiza uLindwe Dikana. Nizowafunda ke namanye ama producer. uLindwe Dikana somkhumbula ukuthi besemthanda kakhulu koMuvango apho umthande khona but mina from kwelami side nabantu xa nibeva abanye xa bethetha ndithethe ngendaba yeThe River even abakwiThe River bengayazi lokho bendikhuluma ukuthi iThe River izophela and njengoba izophela ingakabhalwa even nisho na kuma internet andihlangani nalutho ekuthiwa mina mhlawumbe xa kuyo actor nisuke ndikhona cha nisuke ndingekho bafowethu kodwa ipower. Ndakhuluma ukuthi iThe River before iThe River izophela ngoba bazokhumbula ukuthi abantu ithe xa iphela iThe River akunamuntu beexpectile but babonise same day almost ithathe I think yanto 2 to 3 days bebonisa la uLindwe Dikana khona aqala ukuhlanya adubula abantu. Ithe xa ifika iThe River kwanyakaza umhlaba. Yabona ifika kanje. Ithe xa ifika kwanyakaza umhlaba. So ingakho bathe xa bayikhipha ngoba uprofessional babo even though bebona ukuthi ifinance iyabacinezela. Uyabona? So ngubani umuntu okhuluma ngezonto ezo? kuDr Simba kuphela bafowethu. Akekho omnye umuntu okwazi ukukhuluma isecret ezifana nezi ngisho noba ningacela koza kwethu enimthembileyo noba ngibani ake nje asikhulumele nje mhlawumbe kanye ngesoapy edlalayo or asikhulumele ngento nje ya isoapy right, isoapy drama. You understand?
kunezinto ezisecret. I-contract yomuntu bafowethu umuntu uzo-understanda abantu abafundile anifundanga mina i-contract but into endiyazi ukuthi iyi-secret and isoaphi xa izophela i-announcwa let's say uku-announce inga-announcwa mhlawumbe 3 months before izophela but indaba kaLindiwe yaziwe indaba ye-The River yaziwe in a very short space but mina ndathini ndayi-announcer before izophela ukuthi i-The River izophela ingakathethwa nokuthethwa kungakabi nama-sign even nokuba nama-sign before even if ukhumbula kahle i-The River before i-community izothatha imine ye-The River to i-community before that thing uyabona eyo nto isho ibonisa ntoni ibonisa ipower kaSimba yabo so cela ukuthi ke bafowethu singanyazi nikhumbule ukuthi nani ninepower abantu nje abantu xa behlangene bebaninzi abantu banayo ipower abantu guys bakwazi ukuthi but ipower andithi iyashiyashiyana abantu bakwazi ukuthi bahlangane babulala uJesu noba sebembulele ngoba uJesu benepower engaphezulu kwepower ngaphezulu even nakwipower yabantu uJesu noba sebembulele waphinde wavuka ezonto akuzontsomezo xa kuthethwa ngepower into ezifana nezo akuzontsomi uyabona so ndifuna ukugqitha ke bafowethu ke ndibonise ke ubungagara bamaphakuni ke ndifuna ukubuyela kancinci phezulu when comes to president ivile abantu abaninzi bethetha abanye bezama ukushaya khona abanye beshaya ecaleni abanye futhi bengayazi nento abathetha ngayo bafowethu indaba kaRamaphosa ndiyiphinde kwesibini indaba kaRamaphosa ndiyiphinde kwesibini indaba ye-MK ndiyiphinde kwesibini indaba ye-EFF ndiyiphinde kwesibini iDA ngicela siyibeke phaya bomnyameni because of ndiyibeke kwi-dark there's no way iDA ingarise usena le generation le engafuni ukushintsha umqondo very selfish abelungu ba selfish bafowethu abelungu ba very jealous but anikho bafowethu ningakhohliseki guys abantu bezontshela ukuthi uZuma unepower emodern yenyanga cha bafowethu ezinye inyanga or unepower emodern lo muntu asuke ethetha ukuthi uZuma unepower emodern inyanga eyo njengamanga kuhlazeyo nizokhumbula ukuthi sibe ne-leaders ezinhle i-leaders ebezinepower indaba okudlala bezisakhe i-leaders ezifana noShaka i-leaders ezifana noHitler sithethe ngeza lapha eMzansi sibe ne-leaders ezinhle i-leaders ezinhle kakhulu oMandela sibe ne-leaders ezinhle oRtambo sibe ne-leaders ezinhle you understand ne history kahle kusho ukuthi benipretend ukuthi andiyithanda esikolweni but kahle ndiyayithanda ngcono niconfess maybe namhlanje bafowethu kunento abantu abayi-misunderstandayo ndingayazi ukuthi baqhathwe ngama-tribalism na or baqhathwa ku-tribalism or kucabanga ukuthi bona bangcono ukudlula wonke umuntu eSouth Africa namageza akwazi ukucinga njalo ukuthi igeza lingcono ukudlula lo muntu angageziyo uyabona so not wonke umuntu ndifuna ukukhulumela kule ndaba le kaZuma yokuthi uZuma unepower yokudlula inyanga uZuma ndishilo mina ndathi mina ndinguSimba ngoba uZuma ndimaze before ezo-announcwa before ezoya IEC ndimaze before uZuma ukuthi uZuma uzofuna ukulwela isihlalo sobupresident uZuma bafowethu ndiyaze before into neyo ipower you understand ipower but ezinye izinto anikwazi ukuzithatha ndizibuyise ndizise ebantwini ochola ukuthi ndizothetha ixesha elide but ngisena 500 likes ndizothetha ixesha elide abantu abashare live abantu abenzi ama reaction ekumele ukuthi bawenze but baya enjoy ukuva indaba ezi right you understand so kusho ukuthi when comes to cela ukubeka i-top 3 the sweet top 3 ezongena kuma elections the sweet top 3 elwa izimpi guys ezinzima kakhulu
Yabona ke abafowethu, yabo lempilo eyilwayo hayadisi ye 2024 inzima kakhulu guys. Inzima kakhulu futhi kusazoba nzima. Lishilo ndathi uRamaphosa isihlalo sakhe ngikasiyeke nje bafethu uzolwa. Yabona. So hayi ukuthi futhi guys kune side endihamba nalo. Angichemi ukuthi bambiza bani. Angichemi guys ukuthi uRamaphosa ngwase kulama side akogoli kwathini okanye angichemi if ukuchema ngesizulu kusho ukuthi ndingasho ukuthi antithatha iside andikhethi icala ukuthi ndihamba noRamaphosa ndihamba noMalema kulento ndiyithetha njengamanje. If ubone ama video apho ndihamba noMalema, it was that moment, that's it. If ubone ama video ndihamba noZuma, it was that moment, that's it. If ubone ndihamba noRamaphosa, it was that moment. If ubone ndihamba neDA, it was that moment. iDA bendihamba na Button Collapse. Okay. So when it comes to uZuma, ndifuna ukunitshela ngepower. Hayi lento ukuthi everyone oba successful uthwele. Hayi ukuthi everyone wenza izinto ezingaqhelekanga uthwele. Ndifuna ukunitshela something. Kancinci. Yabona sike singene eBhayibhelini kancane before ngizoyithetha lento. Kunomuntu okuthiwa nguMoses. uMoses ebenepower yakhe ngendlela yakhe. Kakhulu methinda igama lika Jesu. Futhi ebengalithinda because uJesu ufike uMoses ufike before uJesu. Kunabantu abebenepower ngendlela zabo Samson. Uyabona? Kunabantu ipower bezingafani ngisho naseBhayibhelini. And ipower bengalingani, but bonke bebenepower those people. Abanye bafike before uJesu, abanye bafika ngesikhathi sika Jesu, abantu abafana njengolo wabaptiza uJesu uJohn, abanye bafika after uJesu. So lento le kusho ukuthi ihamba kanje. Even ngisho nokubaptiza uJesu kwakuyipower because uJesu bengabaptizwa bengekabaptizwa noba ngibani. But ke asikho ndifuna ukuthetha ngepower kaRamaphosa. Ndifuna ukuphindela abantu abathanda ukukopa kuSimba. Ndifuna ukuphilela kwabantu abathanda ukukopa kuSimba. Ndifuna ukuphindela kwabantu bacabanga ukuthi xa bechaza izinto bayazi abanye. Bakhona vele abazokopa kusasa nive benirasela. Yabona ke iculture kaRamaphosa, iculture kaMalema. Yabona ke isithwalo sikaZuma. Bakhona abazokwenza njalo ngqonjwana. Okay, anikho lapho. Guys, ipolitiki kusho ukuthi kwipolitiki bafowethu ufundiswa ngathi ngangayilanda deep, but masike sikhe nje la straight ukuthi ngibani onamandla ukudlula omnye kwenzela ukuthi istory eside sibe sifishane. Yabona xa sithetha guys ngepower kaZuma bafowethu sithetha ngepower enamandla ayindaba okudlala. But ipower kaZuma ayilingani futhi soze ilingane nekaRamaphosa. Ipower kaZuma xa ithinda izinto ziyanyakaza. Uyabona uZuma xa ithinda izinto ziyanyakaza. Xa kufika yena kuye wonke umuntu uyafila ukuthi kunalomuntu akhona. Uyabona ipresence kaZuma iyabonakala ngepower yakhe. But when it comes to ipower kaRamaphosa, ipower kaRamaphosa is very very high. Ndisho even noMalema ayifiki kuRamaphosa. Ayifiki besides ukuthi uRamaphosa ungupresident, sikhuluma ngepower la. Sikhuluma ngepower. Yabo ngenye imini nizozi understand ibattery yami. Bafowethu andiyazi kwa ile nto yenzekala ku live wami wayo ndenza sona na. We detected during your live what. Bafowethu ulive wami ufuna ukucima very soon andiyazi kwa ile nto yenzekalana. Ibattery yami iflat. Are you 100% correct? You are 100% correct. Okay, no amandulo qala umamela. Bafethu ngizocela ukwenza fast because of ibattery yami bengayishajanga ne.
But ngizobuya ninichazele lento le cha ningasabi into enamandla ngaphezukwayo into endiyambulelweyo akuyonto ekuthiwa ndiyiva ngobani uRamaphosa bafowethu unale power le ijulileyo unepower edibanise nokuhlakanipha unepower enamandla ngendlela esisimanga uRamaphosa unepower engaphezulu le kuZuma yabo xa sikhuluma ngoRamaphosa ingakho 2024 mntaka baba ndifuna ukuthi nizibonele nonke eSouth Africa ingakho u2024 uZuma angeka libone lidlalayo uMalema angeka libone lidlalayo but ukuba khona kwaZuma kusebenze kakhulu ukuthi enze lento ayenzileyo unepower uZuma indaba okudlala hayi indaba okudlala ipresent yakhe always uzoyifila but eka Ramaphosa idibanisa nokuhlakanipha uphiwe Ramaphosa ngendlela ezininzi ezinhle eziphezulu uyabona noZuma uhlakaniphile na but not level ka Ramaphosa uyabona kube sekuba noMalema uMalema ipower yakhe uphoqa izinto ngenkani ukuthi into noba kuthiwa lena angeke yenzeke izokwenzeka uMalema uyafokohlela ngenkani uyayibona ipower zi different apho but eyona power ezowina ngo2024 kuzoba ile power lena iphezulu kakhulu ngelinye ilanga I think xa niloko niniphethe kahle nje kanje ndizonichazela ukuthi ime oluphi uhlobo isababunjani yabona njengoba nibonisa igoat na sispirit esi njengoba nibonisa igoat kunabantu abanespirit esihigh ngendlela yakho na but anifuna ukujula ngayo indaba yegoat but andisho bayilisa spirit sami zikhona inyanga ezisazi ispirit sami endibasherele but not umuntu ondihlolayo umuntu ondihlolayo ngeke asifumane ipower kaRamaphosa abafowethu John Choba ihambela phezulu inamandla ngendlela esisimanga mandiyibeke nje straight yabona elifeini kunabantu singathi yabona njengoba singabantu kunabantu guys abantu ochola ukuthi ispirit sakho mhlambe sosifanisa nesebhubisi ispirit sakho mesesifanisa nebhubisi sizosho sithi lo muntu lona ngumuntu ofostelayo uyabona cela ukuthi ningazichazi izicace because of ibattery lami liphansi nami ndiyakuthanda ukuhlala nani bafethu niphethe kahle namhlanje and futhi ndiyathandaza ukuthi niloko nisenza kanje like sikhula yabona kunabantu abanespirit esihambela phezulu njengokhozi abantu abanespirit othi xa umphupha umbone njengokhozi that person unamandla amangazayo that person bafowethu unamanye amandla okuhlakanipha unamandla onke ingakho umntana okwakhipha isiprofeto ukuba nixoxe xa izongena uRamaphosa I think it was that time beqeda ukuphuma uZuma isiprofeto mina ndiyazimamela abantu yabamamela wakhuluma ukuthi uRamaphosa ndimphuphe enenhloko yokhozi ebenga understand ukuthi bambonisani abantu abadala bakokwabo ofisha iphupha libonileyo alihambe libona noba ngibani but ke bese kufika into ezifana noSimba ke into ezikwazi ukucaciseleka nento ezikwazi ukubuza nento ezikwazi ukungena deep endweni izifumane inyani njengibinjalo uyabona bafew abantu ozobaphupha benespirit esokhozi ngeke umbono ohluphekayo noyi1 ngeke umbono ohluphekayo noyi1 cela niyigugule xa nifuna nibuze nenyanga ezenyani abemabhubesi bayahlupheka benzakalani benza abantu abekhozi ngeke ubabone ispirit ezehlukahlukene kube sekuba ukuzalwa wembethe ufana nolento ispirit esingasifanisa nezembuzi ispirit esijulileyo ezifana ezikaZuma you understand ne ispirit ezinjalo kuba ngathi siyakuyekelela sometimes siphinde sikuthathe sikuphakamise sikwazi ukuzenzela xa sifuna you understand sispirit esithi yabona njengangoku mase ngaba sowuphelelwe sikickstart sona benithanda ukunichazela ndiyabona osemdoda bayangena
Khehla lami ithi ndikuphendule ngo-live wami ke manje kade cela ukuphendula usemndoda kancane kodwa ukhala ngeminyaka yami but ngizokuphendula next time khehla lami. Ibhetri yami iflat, indoda enithanda ukuncokolisa nayo ithanda ukuncokolisa ku-live bayo. So ispirit sikaZuma sispirit sokuzalwa nenhlanhla. Ingakho uZuma abaxoki xa usiva umuntu esithi uZuma kahle kahle ukuya enyangeni uya nje but kahle kahle akuphoqelekanga. If uyaqaphela uZuma uyangena ezinyangeni, uyangena kubathandazi, uyangena everywhere. It's just ufuna nje kuphela information, akafuna uncedo uZuma. Uyalazi uncedo lwakhe, siyabonga semndoda. Uyalazi uncedo lakho ukuthi lilelephi. Beningathanda ukuthi ke guys ndibe ngumuntu oxheshekileyo xa ithetha because of ibhetri. So guys ndiyabulela kakhulu isikhathi senu guys. Jango ngichilo ukuthi bafowethu lento le usimbaza nayo ngicela ukuthi niyiphathise okweqanda. Umuntu othi unimamele kakuhle namhlanje ubona ngezenzo. Ngizotry ukuthi ndenze live njalo ukusukela manje ukuya phambili. Ngizotry ukuthi ndenze live nibapost. Xa ni reactor, xa niziphethe kahle nami ngizokwenza kahle because of ukukhulula abantu abasemajela kuyonto encinci for free. I understand, just because of try ukuthi ndibonise abantu abathi uSimba siyamazi okanye uSimba sifuna uba ngumngani wakhe. Ndi-create abangani abaninzi ngo-TikTok, abantu enikwazi ukuthi xa ngincokola naye akwazi ukuncokola nami, angabi selfish ukuthi ndincokolana nalento nguSimba, uyabona. So enye into ofuna sifocus kuzo bafowethu yangonisho, yabona abantu abafana noNandipha ne, abantu abafana noXolani, kumele sibathinda abantu abafana naba ngale power lendinayo, uyabona ne, because of ngike ndazenza izinto before zenzeka, ndisafuna ukuzenza ukuya phambili and kumele ndizenze xa nifuna. But xa ningafuni uthola ukuthi nizohlala kwi-live, mhlawumbe ngithola ukuthi xa nijonga live xa nijonga likes after 30 minutes mhlawumbe like bayi-3 or akunano like oyi-1 ndizostopha njenga before. And ningamamela abantu ebunyangeni, ebuthandazini, entweni yakwamoya. Abantu banejealousy bafowethu. Kunabantu abathatha izikhwama bengazi ukuthi benzani. Kunabantu abeve ukuthi baphiwe 10% ibhetri lami. Kunabantu abave ukuthi baphiwe abazi ukuthi kwenzakalani, benza nje, uyabona. Bagcine bemosha abantu abangamoshwayo ngoba kunomuntu ongakuxolela kanti ipower yakhe ayikakuxoleli. Ingakho mina ngikuhlonipha kakhulu ukusukela umuntu angafani wathetha athi unithethe kakubi. Mina ninankinga bafowethu nenyanga, ninankinga nabathandaza, ninankinga nantoni, andinakwanxaki nomuntu, uyabona. So guys ndithi uNkulunkulu anibusisa, ndibonga isikhathi senu. Siyabulela kakhulu nje ngokukhethekileyo kusisithembi, unilikele kakhulu bafowethu. Ndiyabulela bonke futhi nabantu abalikileyo. So ndithi uNkulunkulu anibusise guys. Kuyi-weekend nibe safe. Ndisho nabantu abathi bayahlusha emsebenzini, ndithi izitha mazivele. Ndithi izitha mazivele mawukuthi nobuhlelo uyi-1 ube nokucinga, and okwakucinga oke ozokucinga kube kuyinyane. Awukuthi mawusemsebenzini ukumbone lo muntu lona ekumosha ekufakela umthe emsebenzini. Ndithi abantu baphumelele guys, niphumelele ngenkani into enizifunayo. Kancane kancane sode sifike la sifuna ukuya khona. Ungajaha empilweni nijahela ukuyothwala. Ukuthwala niyakubona, yabona social media ndithanda ukuthi expose yonke into. Isecret kaJesu ngaba sayifumana if bekwesikhathi sangoku. You understand, because of kwa social media si expose yonke, not ukuthi ngabantwana cha bafowethu. Si expose yonke into because of kunabantu abancedakalayo kwento esizi exposeayo, kwento esizithethayo. Kunabantu abancedakalayo. Asibayeka abaze ngokudlala oclever, akuna clever emhlabeni. Yabona, uclever ufana nesiqhwaga, kwasiqhwaga kuyafiwa, kwagwalwa kuyaphila. So ozitshela ukuthi ungiclever nimiyeke nje kanjalo. So guys, nama ngithanda ukuye ku live manje, but ndithi ndiuyeke nje nethi. So biyehlangane futhi ngokuzaba futhi noba kusasa ngizoke try all by means ukwenza live, ngizoposta
bendihala uposta kwa YouTube ulive wakhona, but YouTube into endina ngawo ukuthi abakhona ukunibhatala because of njengonisho ukuthi umona mninzi kunabantu abafumeneyo ukuthi uSimba indlela enza ngayo uyaunderstand, so baqala ngoba nilandela even la kwa TikTok ba block ezinye iaccount zami, uyabona le isenelakhi nje, le inelakhi akuna, uyabona bakayiblock le kwa YouTube bafike ba block iaccount. So mina ninasikhathi sokuthi ndithi mhlawumbe kanye ithi nizothakatha bafethu into yabona into zokugibisela ofikele uthi umuntu mekukwatisile and nalwazi ofumana umuntu omthakatha kwaba bekade ndithetha ukuthi khokuthi mawucinga umbono lo muntu lo akuvalile inhlanhla ungamthakatha umyeke, njengoba uSimba sekhulumile umyeke ungamthakathi. Bafethu awuthi ngoba ubona umuntu ekuthakatha ugijimela ukuyomthakatha, ubona lo muntu lo ngoba ekuthakatha ngoba idlozi lakho belifuna ukukubonisa, and njengoba lifuna ukubonisa linamandla okukulwela. Njengoba uSimba kwazile ukuthetha nje kanje idlozi lakho lamamela ngoba anithethi nawe kuphela nithetha nedlozi lakho. Abanye abantu boyi-understand ontetho ngenyemini, lithetha nedlozi lakho. So xa nithetha nedlozi lakho kanje lizokwazi ukukwambulela ukuthi mhlawumbe wena ubona nje ungayitholi le promotion, inkinga iphaya, ubona nje ingathi kwesinye isikhathi mhlawumbe awulali akulaleki endlini, inkinga lapha, uya-understand. Qhubeka uthandaze ngamandla, thandaza ngamandla, and ungathi mawuthandaza ufuna ukuvuka kusasa kuthi ushayiswe imoto uzobona aphiphela khona life yakhe inyamalala njengomoya, inyamalala njengomoya. Kuba sekukhulume umuntu ogcotshwe uNkulunkulu, kuba sekukhulume umuntu onikezwe amandla kuNkulunkulu. So kunomahluko phakathi kokuthi kuthethe umuntu ogcotshwe uNkulunkulu nonikezwe amandla nguNkulunkulu nepower yakhe kanye nedlozi lakhe, kunomahluko. Ngeke futhi ungayiboni lento ndithetha ngayo, ngeke ungayiboni. Uyathanda awuthandi ngeke ungayiboni. So bafowethu okubikhona uzoyibona. Akunamuntu bafowethu after lento etho lena ongathi yena unenkinga eserious angayiboni lento lena kuze kuphele nje let's say until Sunday, manike nibekele nje until Sunday. If unenkinga eserious lizofika idlozi lakho, noba lingafike lifike alizokubekela nje straight, kodwa lizofika likubonisa ukuthi yazi mntanami basopa 1 and 2 and 3. Bafowethu ndiyabonga kakhulu isikhathi senu, ndiyabonga kakhulu nithi nje nibe nobusuku obuhle. Nama ndikhali ukuphuma bafowethu andifuna niqhathe, ndibulawa nje ibattery, ndibulawa ibattery. Nibe nobusuku obuhle bafowethu, ninithanda ngothando lukaLove. Ngicela ukuthi nibonise uthando bafowethu, singabiza inhlekisa kwamanye amazwe. Uyabona kuthiwe hayi eSouth Africa kunaba profeti, kuthiwe eSouth Africa akunabantu abenza izinto zenzeke. Cha bafowethu, mina ndinguSimba ndisekhona, mina ndinguSimba ndisekhona. Lento le ndayiqala ndina 9 years old. At the age of 9 ndandisenza izimanga bafowethu ezenza abantu ekudala baphile emhlabeni, abantu abantu enibona ukuthi badala ayingabona abazali ngogogo ngabantu abadala ekancinci. Ndisenza izimanga at the age of 9. uJesu uqala ukwenza izimanga at the age of 12, mina at the age of 9 ndandisenza izimanga. So ndithi uNkulunkulu anibusise bafowethu, ndiyabonga kakhulu.